Neke vrste riba mogu da dovedu do halucinacija sa efektima sličnim snažnom LSD-u. Evo i nekoliko neverovatnih činjenica o glavi jedne ribe, odnosno vrsti jedne ribe koja može da izazove halucinacije ako je pojedete. Naučnici upravo proučavaju fenomen dok se ovakve epizode ponavljaju. Posledice su jasne i poznate od davnina, ali otrovne supstance još nisu sa sigurnošću identifikovane. Mala i na izgled bezopasna zlatno-prugasta ribica koja živi u celom Sredozemlju i na istočnoj obali Afrike i koja pliva blizu površine kao i na dubini od 70 metara, sadrži u testovima različite psihotropne supstance. Nazivana na različite načine, sarpa salpa ili salema, ali i riba iz snova, ima 1000-godišnju istoriju. Čak su i stari Rimljani naime koristili kao rekreacionu drogu tokom ceremonije. Ipak, naučno se o tome još uvek zna veoma malo. Mora, međutim, da se kaže da je upravo glava te ribe ta koja izaziva te čudne efekte, dok jedenje ostatka tela ne bi trebalo da ima kontraindikacije. To sigurno nije jedina halucinogena riba. Indijska istraživačka grupa pokušala je da proceni stanje psihotropnih vrsta riba, ističući kako su one različite i prilično uobičajene u tropskim vodama. Međutim, mnoge ribe same po sebi nisu halucinogene, ali to postaju za ljude, jer se hrane algama sa tim svojstvima, a to se pre svega događa kod tropskih vrsta. Ali čak i kada je u pitanju sarpa salpa, sumnja ostaje. Zapravo, moguće je da jede Posidoniju okeaniku i da joj upravo ona daje ta čudna psihotropna svojstva